General Muhoozi Kainerugaba yavukiye i Dar es Salaam aho muri Tanzania tariki ya 24 Mata mu mwaka w'1974. Avuka kuri Yoweri Kaguta Museveni na Jeannette Kataha, akaba umwana w'imfura mu muryango wabo. Muhoozi Kainerugaba yize amashuri abanza ku ishuri rya Kampala Parents School, ayisumbuye yayize kuri King's College Budo, akomereza ku ishuri rikuru ryitiriwe Mutagatifu Maria Mary's College rya Kisubi, ahasoreza mu mwaka w'1994. Kaminuza yayize muri Nottingham University mu Bwongereza, ahavana impamyabushobozi y'ikiciro cya kabiri y'ubumenyi mu bya politiki, BA in Political Science. Yize kandi mu ishuri rya gisirikare ryo mu Bwongereza, Royal Military Academy Sandhurst, ritanga imyitozo ku basirikare bakuru mu mujyi wa Cambridge. Muhoozi mu mwaka w'1979 we n'ababyeyi be bavuye mu buhungiro muri Tanzania basubira muri Uganda nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Idi Amin Dada. Hashize umwaka umwe gusa yongeye kwisanga mu buhungiro muri Kenya ari kumwe na nyina na bashiki be batatu nyuma y'amatora yo mu mwaka w'1980. Na amatora yakurikiwe n'ubushamirane bwatumye hatangira intambara bisi yo gutsimbarara, Residence War. Se umubyara ubwo ni Yoweri Kaguta Museveni niwe wari uyoboye iyo ntambara hamwe n'inyeshyamba za National Resistance Army NRA. Muhoozi Kainerugaba na bashiki be na nyina mu mwaka w'1982 bavuye muri Kenya berekeza muri Sweden, bahunze iterabwoba bari batangiye gushyirirwaho n'umuyobozi w'icyo gihugu. Mu mwaka w'1986 bagarutse muri Uganda nyuma y'intsinzi y'abari inyeshyamba za NRA zari ziyoboyewe na Yoweri Kaguta Museveni, ubwo ni papa w'umubyara. Muhoozi Kainerugaba yinjiye muri UPDF mu mwaka w'1999 afite ipeti ryo ku rwego rwa Cadet, Office Cadet. Muhoozi yahawe inshingano zitandukanye ku rwego rwo hejuru zirimo kuyobora umutwe w'abasirikare kabuhariwe mu kurwana, Special Force Commander. Muri 2004 yayoboye ndetse agirira n'uruhare mu gikorwa cyo kubohora abantu bari barafashwe bugwate n'inyeshyamba barimo abakozi batatu bo mu biro bya Minisitiri w'Amazi, Ubutaka n'Ibidukikije. Muri 2007 yayoboye urugamba rwakubise inshuro abarwanyi b'abayisilamu bo mu nyeshyamba zitwa Allied Democratic Force ADF mu gace ka Bundibugo. Ni imirwano yaguyemo abarwanyi 80 ku ruhande rw'umwanzi n'umuyobozi wungirije wa ADF. Muri 2008 Muhoozi yoherejwe nk'umuyobozi w'ingabo wungirije mu gitero bise Operation Lightning Thunder muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. UPDF yatangaje ko icyo gitero cyageze ku ntego yacyo yo guca intege abarwanyi b'inyeshyamba za Lord's Resistance Army LRA mu gace ka Galamba, hari mu mashyamba y'inzitane ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse umuyobozi wazo Joseph Kony yaje guhungira muri Repubulika ya Central Africa. General Muhoozi Kainerugaba yagizwe umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, inshingano yakoze kugeza muri 2022. General Muhoozi kandi yaje kugirwa umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF muri 2024 kugeza na n'ubu. Ni umugabo udasanzwe, yanditse igitabo yise Battles of the Uganda Resistance. General Muhoozi Kainerugaba yakinnye basketball mu ishuri rya St Maria College Kisubu ndetse n'imikino njyarugamba Martial Arts. Impamvu tumugarutseho ni umwe mu bajenerali ku isi bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter. Ni muntu ki? Rwanda Events TV.